ke balong ke bom lak ban pedang buat ke bom 4 juta tu la galong haying dorba de council ne haying dorba thawan bom ailat ye ki member bakine simenta ko ka general discussion ye ka budget haba ong general discussion kamu ngilak ban discuss anything ya kanunu ka benta ka ba ya dei ba ka budget kamtam ya ka budget speech kajong EM in charge of finance uba table ya kanika speech nalengo ba Sharma udah bu last day ya kata kajing ai kerteng ban ai kerteng ban summit ya ki court motion kadon ke time limit naman misutu bagi department ki hapan penkre ki cubam nilai habai dai ba ka general discussion hi kadai ka jing pensai ka jong EM in charge the finance bau dai ban pensai po house ya kidu ki mat ki barat ki member ka rule 115 kala akren syai ba the member of the district council has a liberty kamu kalong light loy ya we pu dukat la kalong nakaliang sensar ne nakaliang persyak ru bau ne sim bentah mereka basusi kalong ba chairman matasi syam la ailat ya kani ba la airu ya ka ruling ke jung bau syam ailat tadat ringi I ya ka praktis ki por ki beladap bawat la dam ai kerteng ru ki member la dadang don ka por hilak baniat bani sim bentah namar kajing temu bani sim bentah ka budget sun kam damut bani wa daw dong kamut ban persyak mereka kajing temu kalong namar ka budget speech kamut ka reflect ya ka polisi jong ka isi haga government ka reflect ya ka polisi jong ka government kamut haba ngikren ya ka polisi kamut ka kadeka kamon jongi namar kani ka polisi ka ki present kalong nakabenta hulia ki ki kam ki bakani ka isi kan le nakabenta ka council ibaro ko na mata ka jingbet jingbiang jong ka council ba kum juru yung pai ba dan rai menta ka sila hang sebak ini kram ailat bangin keren bat u chairman la ai ka ruling bala de panpana har tugas ni sedang bangin summit ikerteng tengah dia kalong ka ka 4 juta bat ngimla ban pedang yang ini bat ngakermen ba kanum jasu hakipor di Bandangwan